umnikazi wayo ayithanda kangaka. Xa sekuthiwa nje akuguqa umntwana. Umshumayeli uNgcobo oguqile ethempelini lasevusanane eMbumbulo. Amen. Kuqe phambili kaJehova naphambili kwabayingcwele bakhe bonke. Nako baba befundisi benkosi abavangeli abashumayeli. Ushembeke maye ezokhetha ukhetha ngendlela yakhe esingayazi sonke. Abese yakhomba ngenye imini yoba silapha uyabila inkonzo nakumathempeli ngamathempeli esiphuma kuwo. Yabiwa uyena uqobo lwakhe. Ngenye imini ngiyaguqa ethempelini Engcwele. Ngingaba inkonzo. Nganika insizwa yakathelezi. Ngathi ayiguqe kwabayingcwele ikhuluma indaba kaShem. Ngangithi ke mina inikwa yimini inkonzo. Ngoba ngicabanga phela mina umshumayeli mina oshoyo. Mayisiguqa lensizwa ithi ngiyabonga abangcwele ithuba engiliphiwa ezulwini. Isithi ngithe kulaleni kwami kwafika inkosi eyingcwele unyazi lwezulu. Yangibuza yathi Buthelezi uyakwazi ukushumayela? Uthi ngathi baba ngangikwazi ukushumayela. Yasithi kusasa ngizokunika inkonzo. Uhlelile wasezulwini bangcwele uhlela ngokuthanda kwakhe. Akahleli ngokuthanda komuntu. Ngicela amazwi ngoba ngiyazi ukuthi ngobantwana bami kuyasinda ukuba phambili kwabantu abadala naphambili kaJehova uqobo lwakhe. Esihlabelelo sesine. Cela uNkulunkulu abe nathi.
Engcwele ukungilekelela kulo kuhlabelela inkulumo le ushamba ikhulumayo singanganaka nje kodwa ukuhlabelelo lapha ekhaya ekhuluma ngokuvala ngicabanga ukuthi zo4 u63 uthi ngiphangise ngisheshe ukungena amasango engakavalwa kanti kusazovalwa kuyovalwa simikiphi thina seyifundiwe eManazaretha incwadi kaShembe ekuyona ephethe yonke inkonzo mhlawumbe kwami sekukubabaza ngoba mawugejwe lamazwi abefundwa lapha vele inkonzo yalapha ekhaya isikwehlule emhleni kaBhombela mangikhuluma ngalamazwi khona ivesi lapha esithama sifika kuyo yathi bangaze basho ukuthi azizalanga lutho uma uyihlona nyoko bakusola kwisiqalekiso lokho emhleni kaBhombela kwakufika umakoti ezosibika naye futhi uthola abantwana njengabo bonke ababafunayo Jowa wayebonakala njalo ubaba omkhulu angamnaki yena wase wakhala kakhulu wahlala lapha wakhala Inkosi yathumela wayeseduze kwakhe yathi awuhambe ubuza lo wamakoti uthi ukhalela impendulo eqhamuka kulo makoti ithi ngibona ngaliwa abanye bethandwa kukhona abantu abanjalo lapha nje basilapha ngaphakathi abambona uShembe unyazi lwezulu ukuthi akasasebenzi ngibona ngaliwa kodwa ngiyababona abanye bayafika bazobonga bayasizwa kanti uShembe unjani ukhetha abantu yini ithi inkosi bayiphendula ithi hayi mtshelele umntwana ukuthi akusimini omalayo kodwa ngithi mangithi ngiyamthandazela kunesandla esivimba umthandazo wami phezulu kwekhanda lakhe uthi ke bayezwa le ndaba uthi hawu cishe isandla sika baba leso ngicela ukuvuma isono baba Nkosi yamakhosi ithi inkosi ikhuluma mntanami kwenzekani uthi ebusheni bami nayi inkinga amaNazaretha ebusheni bami bonke abantu abashawa izinto manje nabampunga nabanjani bashawa izinto abazenze ebusheni babo
uthi ngagana oqala ngaqoma ngagana wathi ubaba mayedla ngami esathi usajabula uthi ngamala lo uthi ngathanda omunye uthi wathi ubaba esathi usathi hawu mhlambe lona uzokuphatha kabi ngamala lo uthi ngathanda omunye naye wazolobola uthi kulo wesithathu wathi ubaba indaba yakho sibanibani ngikhathazile bangaze basho ukuthi azizalanga lutho uma uyihlona nyoko bekusola isiqalekiso la amazwi kaShembe la wahamba isikhathi kuthi inkosi kwenza kanjalo umntanami uthi yebo uthi wathi esuku baba wasethi akaza kwamukela amalobolo manje alo wesithathu kodwa into yazoyenza ungalotsholwa kwafowethu ungalotsholwa nakuba umncane indaba yamkhathele yiyo uthi nangampela wafika lo walobola waqeda wathi mayeqeda ukulobola uthi wasengikhishwa ngikhishwa abafowethu noma bomncane ngiyoshada uthi ngathi mengiphezulu kwesibaya ubaba wavula umnyango wangibuka ngomfanti wesicaba obaba omncane kodwa ngisakakhumbula amazwi awakhuluma uthi ubaba wathi bese ngiphezulu kwesibaya wathi aphume nobofu ilona lizwi asuka nalo kube yoshada ithi inkosi umntanami kwaba into enjalo uthi yebo baba uthi hamba uyoxolisa ubaba wakho hamba ucela uxolo uthi baba ngonile wahamba la ngempela hamba le makoti wafika wathi hlala ngakubo ngaphandle kwamasango wakhohlwa wakhala ubaba wakhe usakhohlwa ngisho into ayikhuluma khona abantu lapha othi mayithi ukuthele akhulume yonke into ayifisayo ayikhuluma ikhaphazise egcineni akhohlwa ukuthi beyithini ngisho einganeni athi akuzoba lutho wena kanti kusho wena mzali umntwana usho enganeni yakho ukuthi ayizoba lutho nalokho umzali wayesekhohliwe ukuthi wayekade etheni ingane yoshada wayeseyithanda nje njengengane yakhe esefisa nje futhi ukuthi ngingathiwa kaze kwenzeke lutho yasekhala ngaphandle kwesango kwagijima abafowabo umbuzo wokuqala ukwenzani umkhwenyana ngoba yonke yacatshangwa leyo uthi ngenze kusedlala leli bhokolo mhlambe liyamshaya lenzani kuze bathathe izikhali zabo bayolwa wahlala ngaphandle kwesango lomakoti wathi ngibizeleni ubaba wezwe uyise wathi baba ngize kuwe ngiyathola ukuthi njengoba lapha emzini ngingabatholi abantwana amazwi ubaba wakhuluma kimi mhla ngiyoshada uthi awumntanami wathathaphi lamazwi angaka usiphi lesi sangoma esingaka esibona into ejule kanje wathi hayi uShembe ngize kuwe nanayi imbuzi ngizocela baba ukuthi sula lawa magama khona abantu abanamagama la ungahlakanipha qede kodwa kunamagama kayisuyise umtholo sakhohle wakhuluma ethi ukuthela ngeke kube lutho ngizoba usikhotheni uyabuza kuShembe la nyazizwezulu ingane ziyangihlupha baba ingane zinje kanti amazwi akho wathi izoba usikhotheni angithi umdala uhayo yenza ubukhotheni ngize kuwe baba ukuthi uzosula baba amazwi wakhipha imbuzi noyise waya emsamo kubo wathi awu ngizosula amazwi engawakhuluma ngomntwana ithi inkosi ikhuluma le ndaba ithi kwathi mase lo nkosikazi sekwenziwe lokho ithi ngezwa ukuthi usebuya wabathola abantwana indaba esikuyo Ngcwele
Indaba yasezolweni sihlulwa yikona ukukholwa. Enye imini sake sahamba saya emzini wakaNgcobo. Babekade ushona omunye ukuba kwale insizwe eshuthayo. Uyayazi le ndaba engikhuluma ngayo. Kwakade ngcwatshwa udade wami omunye ngayizolo kuyisabatha. Ngakusasa wahlabe komunye. Mayehlabeka lo mabesondela kuye ziyakhuluma izinto la kuye zithi sihamba naye siyomuhle. Ngezwe ngisekhaya kuyisonto kwathiwa kuyagulwa kaNgcobo ngithi kaNgcobo kuphi basho ngangakwazi ukuzo kaNgcobo babengona phela amaNazaretha basiyalela hayi lapha kanje kade kufihlwa izolo adu sekugula omunye usho ukuhamba uyahamba khuluma imisebenzi yonyazi bangcwele uyahamba bathi gijima mshumayeli ngathi hayi akwazi ukugijima sizofika ntambama sizokwenza umthandazo wokulala ngathatha ibandla lonyazi sahamba lonke angithandazi namadododo sahamba sayimzini omsakwenza umela nathi saqedwa babona labantu safika abantu befaka izintambo ezibovu befila ama-razor abantu ubona futhi bayesaba ngempela balento iyabona kathi manje sifika siphethe lutho asiwaphethe thina ama-razor siphethe ushembe sabuza kwenzekeni safuthi umthandazo wokulala nje saqeda uyabona abantu sebejaha ukuthi asenze lento le mhlambe ezoxosha lokhu bachaza ngathi asinalutho kodwa sinonyazi lwezulu ngegama lonyazi lwezulu lezi zinto ezihluphayo uzohamba zona manje abashongo bontamo konto ngamana afike nje phethi engafake lutho engafake nezipho imfishane inqunye mntamo ngathemba mazi izinto ukuthi khona kufake izipho akukhona ukuthi athi kuzohamba izinto manje esezibulala umuntu izolo kade singamuntu obulawa izona saze sikhiphe ingubo yalapha ekhaya yokuthandeza eyigule sathi anihlale la sangabuza ukuthi ubani ogulayo sahlalani la ushembe ozombona ogulayo sahlabele moya wakho mawuze inkosi samthandazela ingubo angazi ushembe wenzani le yangubo yakhe inomlilo nje wayo sabe ukuyibeka nje sayizwe indaba ebesingazazi hayi kuthi wasibathathe la asihambe nabo niyapi hayi zobadla awubani hayi sibani hayi yakathuka abantu endlini kanti isikela mkubo mkwenyana ngoba yini hayi ngoba khona ucabanga ukuthi uyazi cabanga uhlaniphile konke enjalo nje emhlabeni ukuthi nje make wazama wathi uyabhadala sithi ucabanga ukuthi uyazi hayi abonyazi laba bantu phumani kubo hayi ngeke uthe ubaba sibuye nabo sathi sale ababili nabathathu bebuthene ngezwi ethi ababili nabathathu bebuthene ngezwi lami ngiyoba khona ngidumise nabo ngalibona ngalelo langa ngathi sasigolozela sabantu basemhlabeni ngathi ngikuzo okunye kwakuthi nayi indoda igibela ihashi ifaka umjiviza neno igibela ihashi elimpunga nali ihashi lisikhahlela siyahamba okwesaze simile sikhuluma nabo bombela sitimela samampondo uthi ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena indoda enempandla efaka umjivo obovu iyasishisa ngathi ngizwa ukuthi wena in
ababili nabathathu uthini ngezwi saqeda kwahamba ufa saphuma sahamba sathi masihamba wasala kwaphindwa omunye kwathi besathi bathukile kwakhuluma lo bengcwatshwa ngayizolo inhlanhla yesona esasilenge emthini athi uJehova kuso namhla ngizoba nawe eparadise ngayibona kangcongo umuntu engcwatshwe ngayizolo ngakusasa ngesonto wathi usehleli nonyazi lwezulu uthi hayi bantu abama ngiyabonga ukubiza amaNazaretha eze noShembe unyazi lwezulu uthi lapha ekhaya bonakele kakhulu uthi ngisizeni gcinani nje isabatha bonke abantshele kona kugcineni amen lapha ngikhona nginonyazi lwezulu ababili nabathathu kaShembe ngoba noma ubani uyacabanga ukuthi lapho kusuke khona uShembe akekho usho nomuntu ophethe incwadi ayifunda emthandazweni wokulala noma ngihamba esigodini sethu lokufa angikwesaba ngokuba wena Jehova ukimi emthandazweni wokuvuka noma ngihamba esigodini sethu lokufa angikwesaba ngokuba wena Jehova ukimi na uloyo kade siwufunda wesabatha akhulunywa indaba enjalo uShembe akahlukani nomuntu futhi akamdeli umuntu odela uShembe khona intembi manje esingenela angazi kuvuka umoya kaMamthembu khona umoya manje okhona onzima kakhulu baqamba abantu bathi bathunywe unyazi wonke umhlaba ngalo ethempelini ngamoba impela ngabona hayi ngoba impela ngikhuza into yabo kaNkulunkulu kaSawoti babuselana abantu babusiselana uSawoti abantu wow so indoda nje ayigcotshiwa imshumayeli ihambe yobhula bayibhulele baqede bayitshela ukuthi hayi thenga umNazaretha wabashumayeli thenga ijazi labavangeli thenga ijazi labefundisi thenga ijazi lamakhosi ihlale nalo kodwa iNazaretha ona madoda wonke labo ngathiwa nje uNkulunkulu akenza izinto zakho ngabona isimanga khona la ebandleni lonyazi bana ingubo eziningi abantu banemafakafaka ithethiswa iyahamba iyothi ifika kwenye eyiNazaretha iyokwenza umthandazo uthi hayi umuntu ufaka baba ngoba isikhathi sesikhomba ukuthi asithandaze useyasuka useyagqoka ke lo ofikile ngokumNazaretha walapha ekhaya iyabona le ndoda ikhipha ujazi sibani manje hayi wathi wangithandaze kwasho bani kodwa benjalo nje la ngemuva lalelo gogo manje into ehambayo lalelo gogo nje la isontweni lonyazi manje awazi bekwe khona sasigcine kuthiwa lapha ekhaya ngishiya ibhayi akubekwa lutho ngishiya ithawula lapha phezu kwesho so ubona umnumzane nje impela nomNazaretha wakhe sebeka ibhayi la phezulu komNazaretha hayi kuyenzeka khona lesontweni sasazi ukuthi umuntu mayese intweni zakhe zisambambile kufanele athi kancane ekhaya agoqe kaShembe ngoba ayibeke enze izinto zakhe aqede abuya hlambuluke ngoba umNazaretha uzogqoka wodwa ungenamali ubuhlalo lapha phansi ungenalutho amen manje hayi
uthi kusasonto umuntu sekufanele ogogo bathi angiphume. Sisasonto sebethi phuma ogogo. Indaba ekhona la. Indaba ekhona la. Ushembe ukhona abantu bashiya ushembe unyazi lwezulu bagijima manje intaba bagijima uthi uyambuza omunye yini kwenze njani? Hayi nani awusakwazi ukufika kubaba. Hayi thina singakuvimba ukufika kubaba kodwa sinakuvimba ushembe uma eza kuwe. Amen. Kodwa benjalo maNazaretha. Ungamvimba umuntu uthi aye kushembe kodwa ushembe unakumvimba uthi eze kumuntu. Ngoba ushembe ukhona yonke indawo ushembe mayisefikile ufikile. Amen. Hayi abayenzayo le ndaba iyeke maNazaretha hayi. Ngimaza manje sesoba noNazaretha sangoma. Kuhle ngikhuze bafowethu. Nginikwa inkonzo ukuthi ngihlakule. Kuyenzeka ke mawuhlakula futhi kuthunywe nengane ekakwazi lokubamba igeja. Mawuhlakula kuyenzeka ukuthi uyahlakula kugenceke umbili. Suke ngaqondile ukugenca. Kodwa inhloso ukuthi ngiyawuqhibela. Ngoba inhloso enkulu ukuthi sibheke onyazini lwezulu. Ngoba ilona kuphela olinezulu. Nilibonile into ebikhona eThekwini izolo. Madoda. Namanje umhlaba uyababaza. Awubabe kunephutha manje babazi le ndaba engaka. Bama abantu emabhilidini bacishe bawa bebuka uNkulunkulu ehamba phakathi kwabo ngenyanga. Uphinde wena umshiye. Uyonikela emzini womuntu. Nikela ngamalini lapha. Hayi uno 2000 wabakithi. Uno 2000 wabakomalume. Uno 2000 wabakomalume kamalume. Hayi ngokuyanikelwa nje lapha kuyakhokhwa. Yayiswa le mali. Hayi uthi uyise kushembe. Hayi bo abashumayela abafaka iminikelo kushembe akekho abanye. Amen. Ngizonde ngikhuza into enenithanda. Kodwa ngikhuzela ukuthi akuyona lapha ekhaya. Ngakho njengoba ngiguqe lapha noma ngabe ngiyayithanda mina mhlambe nambake bathi kungithintele kodwa ngoba kusikwa lapha ekhaya ngikhuze. Ngithi hayi yekani lokho. Ubhombele efika entabeni Engcwele inhlangakazi yafika umoya yamningi kakhulu. Sokubona ngisho ibhodla njengamabhubesi. Kuthiwa nje mawa yamkela lewo bhodla njengamabhubesi ngabe nje kuthe before kungena inkonzo sabhodla sonke. Angithi umoya owamkelwa unjalo ukubhodla. Kukhona nezingwe eyikhaliso kwamakati nayo mali yomoya ushembe wayamkela ngabe isikhaliso kwamakati. Sibukuze nje sibe inqaba nengubo emhlophe. Egcineni kwawo konke kuyimakungena inkonzo ke. Angazi ngozosonto kanjani. Mhlambe kwamukela imoya yotshani le ngabe kusidla utshani njengeyinkomo. Kodwa lithi izwi lasezulwini lithi ushembe hayi ngiyalazi mina izwi longibizileyo. Ngisho iphunga lakhe ngiyalazi. Njengoba silapha nje siyalazi iphunga lonyazi bezulu. Manje leli linye eceleni elani. Elani maNazaretha. Umuntu uzakhwele ngisho phezulu ngabona umshumayeli ebamba omunye umama hayi don't say bye. Wathi hayi ngeke into yami le phezulu kwentaba eKhenani. Wathi into yami lena into yakho yiphi? Ngoba phela ukwazi ukuhlalesha umfundisi emayiphethe inkonzo athi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili enye uzoyithanda enye uyizonde. Hayi siyanikhuza maNazaretha akulona nani bengisaya khona ebenisatshele ngithi nivukela khona ngoba niyamemana. Kodwa niyahluleka ukumemana niza kushembe. Kanje mankosikazi nje futhi lento athi umkhokheli sathi inkosi yethu usimakade usathandazwa isukuma inkosikazi.
bayalandela bemjaha. Oy kuthiwa asambe awazi ukuthi ubani osebhodla manje aphansi yini kubhodlwelani ngoba phela uShembe waba khona ezogeza zonke lezo zinto. Kufanele phela sifike siphambili konyazi lwezulu siye Nkosi yezulu nomhlaba ngizonikela imindeni yakithi lapha eyahamba inje naba bethwele ubungoma. Ngiyacela Shembe ngomunye unyaka sesithandazela abantu ethempelini moya wakho mawuze Nkosi sekubhodle omunye la nguMandeli umina ngibuza uMandeli wenzani la uthayi ufuna ukusebenza unalo wasebenza ngithi mina asebenzeni uthi adle ngathi adleni ngoba indaba inokudla umuntu nje ujaha ukuthi naye akhe states indaba inokudla adleni hayi yasebenza abantu lona nyobe iNazaretha efaka ingubo emhlophe wena usezulwini yokuthi lo wathi uShembe ISangoma singene ezulwini angisho kunina njalo ngisho into engayisho kulo muntu wayethi uMandela wayekhuluma ngithi wathi uShembe ISangoma singene ezulwini usezulwini wena nyoba lo uthi nje akahamba ayosebenza abantu wajika umuntu wathi hayi nathi siyathanda ukukholwa wathi nathi siyathanda ukukholwa kodwa inkinga laba abantwana basinikeleni Ngcobo uthi no asinikelela kanye kwakuJulayi iminikelo yakhe yabalwa lapha ekhaya wenzayo nje yabalwa mhlawumbe kwa abangazi banikele nje mhlawumbe umnikelo wabo selokaphenduka enkosini inyanga yezulu akafiki ngisho 1000 ngoba usenenkolo yokunikela ngeshumi kwabantu abanjalo makuthiwa kuyo gogo 2000 rand amtshela hayi into zakho izolo ngoba umuntu ujabuza kulunga into zakhe akajahile ukuthi kulunga ezoyise emkhulu abamthumela lapha ekhaya baNazaretha njengoba silapha umuntu nomuntu okhona lapha ubalulekile ngamunye ukubaluleka kwakho yini ngoba uthunyiwe kwenza ukuzivumelwano imindeni yakini noShembe uNyazi bathula phela uShembe uNyazi isikhulu sasezulwini mayehamba esihogweni siyacisha mayefika lapha esihogweni abafice abanye bebheke phansi ngamakhanda bavuke babheke phezulu bathi Nkosi ngabe uzokhulula thina yini athi hayi athi bhekane emhlabeni ingane enizoyethemba kwase kukhethwa wena ukhethwe ngoba uthenjwa kufanele wenza ukuthembeka nje usewenza zonke into ozenzayo obukhethwe ngoba uthenjwani uthenjwa ukuthi kuzothi makuphethe inkonzo ophethe inkonzo la ekhokhela ngamazwi kaShembe ucabanga ukuthi nabo babamkhulu kwake wasoleka ukuthi wathandana nomunye umfelokazi endaweni ethile awangiyomthethela lelo cala nami mhlawumbe isalukwazi esithize sakithi yakuyenzeka indaba mhlawumbe naso satholakala ukuthi sine-spare wheel ngapha fanele ngiyothetha lelo cala ngoba uShembe uyabophana uNyazi green wakwabopha omunye unkosikazi uthingo lokubathiya sishumayela nje sikhuluma indaba yamagolide sibafana nje sikhokhela hayi bangcwele hlukana nalezi zinto akuzona ezasezulwini hayi mawolokunye mawakhuluma-ke nje wathinta into umuntu ayilomuntu athi hayi usuke wayithi-ke lo mama hayi suke ubaba wakhe uyivumile ubaba wakhe babizwa ngobaba wakhe la hayi uvumile ubaba wakhe uvumile wakhuluma hayi sodlala laba ngoba bengenayo imali ngoba benjani sathi hayi bo hayi yakona kwalapha ekhaya ngesikhathi senkosi uthini waficwa insuku zakhe zokuhamba emhlabeni wahamba wafihlwa wayithi maye ehleli indaba eyenzeka ngakithi leyo Adams
wayethi mayelele umyeni wakhe ifike le manzi yayibovu ifike iphakeme ifike imbambe ngamazinyo ithi ngikhiphe lento wangifakayo. Angikwazi ukuqhubeka ngiye phambili uShembe uyangivimba uthi ngoliyangivimba ngale. Athani Shembe. Asilicele nje eManazaretha uthando. Uthi uNkulunkulu asithande ngempela. Kodwa laba abasithumile singakhohlwa yiko ngoba into abazoyenza kuthina yimbi kabi. Uzohlubuka ngisho sewaba uMshumayeli esontweni hlubuke kuthi uSibani uwile. Hayi uMshumayeli uwile. Thiwe ayithi phela uma uthuma ingane nawe ingazi into oyithumile uyathi buye uthumele. Mawuthuma ingane nje wathi Sibani ogijima endaweni ethile make wahamba kancane uyamlanda buye hlala. Yakhala le ndoda ikhalela ukuthi ayazi uzokhishwa kanjani manje lento ayifakayo yazi yashona. Maye uShambile othi mayethi into yimbi imani ibe yimbi noma ngabe inhle kanjani kodwa makwathi unyazi yabo lento eManazaretha yimbi ayizoba yimbi mfowethu angifuni ukuhlala ngayo noma ngabe uyayithanda kodwa uShambe mayisethe yimbi lento noma ngabe uyithandi bekwathi uShambe lento yinhle izoba yinhle. Ababili nabathathu bebuthene ngezwi lakhe nayi lengane yethu yasinikelela kwakuyikanye yasenzela umnikelo kwakuJulayi uyasinikelela kanye nomnikelo yawufakayo kawanelanga. Ufuna benzeni? Wathi hayi ufuna bathatha imbuzi baye kuShembe bafike bangethula ubungoma bangigeze ekhaya bangingenise ekhaya bangishayela ithikithi koyimkubo esenzayo la aManazaretha uyeza nje uJehova mhla eshila uthi umhlangano omkhulu wakho ukhona uyangena ubona indaba enkulu kababa umuntu ayokuthi inqwaba yamathikithi eoffice inqwaba yamathikithi usezwile ufike wazwala emhleni ukuthi kushawa amathikithi akezwanga kumshumayeli wakhe ekhaya ngoba kunohlobo labantu olungalazi lunjani olwazi ukuthi lizozwa ngoNgcobo ngoba uNgcobo athunywa ubaba ngizozwa ngaye ebuhleni udelela lo muntu asuka kuyena emuva uyafika lapha ufika useshe uzwile wena ushaya imndeni yena amathikithi mhlambe lo ubexoxa nje ejahile engasanalithuba lokuchaza ukuthi nalawo amathikithi ahamba kanjani abuthi inqwaba yamathikithi umuntu awu10 awukunje afika wafaka ku right ukushaya amathikithi ufakela umuntu amathikithi usabhema inqaba usaphuza utshwala akakaze nje ayikhulume indaba ukuthi uzobageza cela uShembe angigezele bona uyima ubese kubagezile bese ubathengela amathikithi nengubo emhlophe yasezulwini cha afaka amathikithi walibona ithikithi lifakiwe nje mali ithikithi 5 rand uzoshaya inqwaba shala nabakumalume wafake lihamba umathikithi kuphela linalutho abantu ababuze eManazaretha kubashumayeli babo emuva lapho ekuhleni asike isikhathi sokuchazela abantu njengoba abantu besuka bonke abantu abanabasuka kubashumayeli ayithi izolo sonke bese 23 sawuvula sawuvala sawunikela yothi uNkulunkulu mhla ethi ungenisa umhlangano wakho ayikho indoda ekoleta uShembe
ngaphandle kobe godola akayanga awe godola ayanga ingimakhaza balule kwabantu ukuthi mabefika kulomuzi kuhanjwa kanjani kuona lo muzi ngoba ayikho into ebuhlungu njengokukhuza iNazaretha umonto leNazaretha kuba iNazaretha athi hayi awusele kwana ngizekushembe uze kushembe uzokwenzani uzokwenza lento oyenzayo yini ukuthi uzekushembe uzomdelela uzekushembe uzomdelela awusele kunina mina ngizekushembe bahlupha laba ngizokhonzela abakithi mina phela lizokhonzela abakithi ubakhonzelela ukuthi kube njani sonke sikhonzela bona sikhonzela ukuthi bangene phezulwini sizokhonza onyazeni lwezulu ukuthi inkosi yamakhosi obabamkhulu bahamba bangabonanga abanye bekwethuka ngakho kwenkosi sizokhonza kuwe ukuthi ubathethelele ababoshiwe ubakhulule abasey'godini zosizi ubakhulule ubafake ezulwini sizobacelela izulu ukwenzela ukuthi nathi masificwa ukufa siye ezulwini Mshonto ungangena nje ezulwini impela noma ngabe usuyimambane egcotshwe kangakanani ukhokho wakhe sesihogweni haya uyi Ngcobo ngisho ungayikhohlisi bokucela bebhema inqawe bakucela onyazini lwezulu inkosi yezulu omhlaba engathi elinye lamathambo ethu nje leliyana baba kawusiboleke lo ashi owasezulwini anqabe ashiye kanjalo kubona baququde nemuqa lesifakile asiququde isiququde uhlale lapha mfana sakuthuma kushembe ukuthi uyosithethela amacala usiyekise utshwala unalo waqhubeka wasigayela bona usiyekise lokuya nalokuya uthi njengoba ke manje sesikulandile besifuna ubona ukuthi sihleli kanjani uzohlala la nawe shaya isikhathi sokuthi wenzele umsebenzi ziyakukhumbula izingane zakho zithi isahlaba inkomo zithi ithebe ziza bayithatha isithebe basibekela kubona bathi ngeke uyihle khuluma ngomuntu ogoloza inkani athi uzokhonzela abakubo kufanele ubakhonzelele ukuthi babe sezulwini nonyazi bona mawusahamba uyobabhulela hayi kahambi kahle uthi umshumayeli umkhize ngifika kuye wasephumlandi ushembe ungenzela indaba enkulu onyazi lwezulu uthi la ngithe ngihleli kwafika umuntu unkosikazi nogobela wakhe abawona amaNazaretha uthi ngambona eguqa lapha ngaphandle kwamasango lonkosikazi uthi waguqa uthi ngasuka ngaya kuye ngaphandle kwethempeli uthi wafika wabeka u20 phansi wathi kuthiwe ngofika mhlawumbe ngalo 20 rand angifanele ukungena lapha kodwa mengafaka u20 ngizokwazi ukungena uthi umshumayeli ngase ngiyawucosha lo 20 ngathi inkosi ibusise wasebuza uthi ngamlanda ingobela wami ngoba uyena obethe sizozanayela kuseduze nje nethempeli uthi waseyamlanda uthi wakumefika ugobela wafika yena waguqa phansi wasebeka u100 wasethi nami bekuthiwa ngifanele ukungena awazi thina umuntu angene nebhayi lakhe la kwenza ubuphi Nazareth wawufaka u100 uthi base uthi ngase ngithi haya singeneni uthi bangena bayohlala kwenye indlu eyakhela ithempeli uthi bahlala khona uthi hayi saxoxa hayi uthi njengoba ngila mshumayeli kusho ugobela ukhuluma abantu bakubukwayo bathi into engizoyikhuluma abafuna ukuyikhuluma bazoyikhuluma mase bephambili kaMshumayeli uthi mase bephambili komuntu uthi manje ingako ngicela ukuthi ngizoza kuwe angibazi bazokhuluma uzathi saxoxa kancane wabethi bhu phansi ngobuso ugobela wawa uthi wathi lo mama simbamba uthi hayi ngathi hayi phendula yasibonga imakwabo ukuthi wasekukhuluma indoda yakubo kwalo lo ngapha indoda
lo yakubo lo ofike nogobela ithi wena sakuthuma sathamba iyonyazini lwezulu wakhetha ukuya kulomfazi awusona ukukhuluma kanjani kodwa into eyayikhuluma abantu basezulwini ke phela abantu abakhuluma ngendlela yabo yathi wakhetha ukuya kulonkosikazi kwayena lo nkosikazi kwalokhu ngomathi unabo ayikho lento ayiyona ukhuluma kuyo gobela ukhuluma kuyo kuthi kwalento lo athi oze wathi waya kuyena wena ayikho lento ayiyona uthi kwayena uyagula udinga unyazi lwezulu uthi udinga unyazi lwezulu kwayena uthi wena sathi masikuthuma wakhetha ukuya kulonkosikazi uthi futhi ngoba wena into eyayinqenisa nje onqena inkolo thina sasinganqeni ndaba nankolo thina sasinendaba nokuthi wena iyakushembe ngoba ushembe kuphela ophethe insipho yokugeza abantu abahambe benjengathi emhlabeni wasangoma kwani sigeze unyazi lwezulu sekushaya insuku zakho wena uthi uphume uzothatha ngiyinkomo uthenge yonke into mina nje ngizosala senginiyeka kusho lo muntu ukhuluma naye uthi ngizosala senginiyeka niyithenge lezo inkomo ngoba vele ayingeze kusize ngalutho thina sasikuthume kushembe sithunywe kushembe eNazaretha kodwa ngoba miningi imoya elwa noshembe ihlala isivukela endleleni siza kushembe hayi ngabona indoda umfana esasebenza naye ngomxole isikhathi hayi ngabona umfana esasebenza naye efake intambo ezibovu yithi ke mina hawu sibanibani wafaka intambo ezibovu sonke emandiyeni athi nayi so asho nje uyabona ukuthi uyayihlonipha le nto ayifakile uyayihlonipha le nto ayifakile hayi into yasesontweni liphi isonto lezangoma enje hayi ayithola ebuhleni wayinikwa ubani lena kwakusesikhathi senkosi uThixo wayinikwa ubani ngoba thina sinazi intambo enje hayi ngayisithola komunye umama edokodweni niyabhula futhi khona la abantu beze kushembe usuzobafesela kushembe bavimbela ukuthi bangayo nyazini beze kuwe Zithi mina wayithola ngayithola ebuhleni edokodweni akakulona iNazaretha lo mfana athi mina kumula le nto ayinamsebenzi walutho ngeke izikwenzele lutho ngeke izikubulale futhi ngeke izikuphilise kufana le mjivo enayo ezimpangele enifakayo ngeke izinenze ukuthi ungafika nentambama uyigoqe kahle ufake emlilweni ngeke ikwenzele lutho ngeke izikubulale futhi ngeke ikuphilise ngeke izikwenzele lutho bayithanda ngosama izofa mawufile unani phela ngoba bonke na mawufele esandleni sonyazo right akukho into ekenzeka eNazaretha masesiphelezela insizwa yezulu sesihamba masifika phezulu kwethuna sifike sime ibe seyishona yodwa phansi ishiya umngane ngaphandle ishiye yonke into ebiyithanda ngaphandle bayisifika besifaka indunduma enhlabathi lapha uyazi usidinga balapha kuphela sikusidinga unyazi kuphela nalo 23 lo yakwayo noma no 14 wako unkosikazi noma no 25 wayo intombi akekho umuntu ekufanele lapha ekhaya afike nje asonke kube mnandi agoduke engayanga embengeni wazonikelela laba abamthume lapha ekhaya futhi yekani ukuyohlola ngoba uzutshela ukuthi uyisangoma nje ukuthi uye kohlola khona umuntu ongathi ngilele nje afika athi angabe ngiyobusaba wafika enye indoda kuyintombazane enkosini uThixo yathi baba ngithe ngilele wathi umuntu kumele ngiphehlele wamagobongo zazi uline nje ziyathi inkosi hayibo into enjalo yini leyo kungalunga
ntshebe ingalunga lento yahleka ubala le ndoda eloku ingalunga masonke masasobile lento uthi khona amaphupho mntanami awukufa angaveli uNkulunkulu ushambo usinike into ezilula sengihlala phansi usinike into ezilula abangcwele usinike ukuthi sothilala nathi namhlanje umthandazo ukulala sithi nango-12 usivuke sithandaze nango-6 sithandaze nango-4 ekuseni sithandaze nango-9 sithandaze uthi-ke emva kwaloko usakhiwo somuzi wamaNazaretha uyobe sekubiwa ngamatshe amhlophe anuwabile nje awekho suyabona nawe kwakha ngithi awungeke usahlulwe kwakho indlu kakhokho wakho ucabange ukuthi ungabiya nangamatshe amhlophe nabanumzane la umuntu osemdala ungakanani umuntu usezafika esikhathini sokushisa impepho kubo akaze aphandle isiphandla nje akasazi abuza ngelanga nge-23 ngabuza ukuthi ungahamba yini ngisho ubuswadi yala ungasebenzi khona wahambe nje la ungarejistiwe khona ufike ukuthi ngisho ubuswadi yakhona manje uma ungaphandliwe kini uzokwazi kanjani ufike ushisa impepho hayi alihlehle madoda niyocabanga kahle zonke izinto ushambe unyazi lusho kahle sasikhona sonke lathi ayikho into engekho lana kodwa indaba inawe ufike indoda yangu ingane ayisebenzi ingane ihlala ngokugula manje mshumayela ngazi ngenzenjani ngabuza ukuthi ubaba wakho wahamba nini wathi wahamba ngo-1987 sewakwamphani ilutho we uma wakho naye washo iminyaka emidala wamphani ilutho hayi ngathi ngiyasaba ngisho ukubuza ngomkhulu wakho angisase kubuza wenza athi lutho nesalukazi sakhe lutho ukhokho lutho hayibo bantwana eyakhe impilo nje izophila kuthebelele nje mahala asengimhlolela akayisoni ofuna leyo wazi uyohlolela ukuthi ubaba wakho awukwazi umenzele lutho la uwazi ukuthi awukwazi umenzele lutho manje maNazaretha into ongayihlolelwa leyo ukuthi ubaba awukwazi umenzele lutho hamba kuyohlola ukuthi ubaba awukwazi umenzele hayi maNazaretha umntwana bephethe igeje ethunywe unyazi ensimini yalo ukuthi ahlakule la ngigence khona ngagence umbila ngiyaxolisa bengithi ngiyaqibela bengingaqonde okubi kodwa unyazi uNkulunkulu liphelele amen inkosi kusenikuzwini izwi lasezulwini lenkosi ithe sizobusela